karaureiia tuniberi asanda kabisa kami tekeraoi na bipong kawani Kiaaua on kero mewana ko sana web mewana sana ko web tekeraoi na bipong kawani Kiaaua on kero ya oke anong po yung tani following wherever you would go. Then I got a little older, and you gave me space to grow. I don't ever seem to tell you enough, but I want you to know when God made you my mother, He knew who I'd need. When He picked you from the others, He could already see that you would be my hero and everything I wanna be. When God made you my mother, He was being good to me. I come to you with all my secrets, and you never ever judge. And when I'm falling in my weakness, you give me strength to stand back up. No amount of miles could separate us, no place where I don't feel your love. You say I'm the gift that heaven gave you, but mama, I'm the lucky one. 'Cause when God made you my mother, He knew who I'd need. When He picked you from the others, He could already see that you would be my hero and everything I wanna be. When God made you my mother, He was being good to me. If I was the wrong mother, I wanna be like you. If He picks me from the others, I'm gonna try to fill your shoes. 'Cause mama, you're my hero and everything I wanna be. When God made you my mother, He was being good to me. Yeah, He was being good to me. Menurut katei iribes, ngaia karo, akana ina sira jaini, skai kawaro ina sira jaini ani na kiu bare iri, menurut katei iribes. Ikaro ko eru ko ngan demo ni mane kaya rana tiba, jawara di naini titiyo. Are nanu titiya ka titiyo, ya hosta ina tantino, ya tau, ya pene aruna, nanti punya, oh ina nanu titiya. Yes, and ni kero nine ki. Ina ko ikosa yan tenen. Atua ba Kiaaua? Kinuna tenen. Wala nuna dito RIC sila. Ang ino ko ni Kiaaua ni kadyo dito yari. Ang kinuna dito yari. Kaya po dito ini. Ni kero nine. Ana ito ina ino ina ako. Ani yes ko rin kalikila kiya. Pati tay na ini. Ana iya yo na japo. Jakati yo tatani. Ocho ni na kilo. Orang yang ada berikan, ada nuri itu buat jauh. Orang yang mana ini beneskia, nak pun anuana. Pak, ini aku beri nama ini.
Osania na ano ko ito. Very sweet. Is that all? Passing taste. Wow, very sweet. Wait. Ngaia puna o kena o Kiaaua. Kiaaua mania romani inanon. Ani cheli, basta de cheli ai bibide, but cheli ai kona ngaia merawa ta ona kai. So ina kano Kiaaua kai ninke tera mania ne yende kari ka parawa ta na ko mani ni ana ko ke ani tu ni. So ana una ka ko ni ya kai tu ni ai chai. Aye, tunangan ni ende ka aomina. Ngapain ke? Aomina ngapain? Kaya na kami kakao inanon si teka ngai kama teka buat bayar kakao ki kamu dia inda Bimbo. Angke dia ina bantu kina ni kero. Apa nak kita bayar kona ini? Karena kau pun nak pinjamkan kau di rumah. Yang bawa bayar tidak kira. Aku mana ada bayar anak awak pak, tidak dulu. Anak ngaia ini mungkin kero di rumah Kiaaua. Tekeraoi inanon. Kuasa nak Kiaaua, dulu kita. Angki Kiaaua anak ngaia ini minum kero baca. Yang budak wangi
takira, orang luar. Kalau kau itu macam, ayah kalau tu macam hari jauh simu, tahu, tinggal nak jadi orang. Anak tak tahu, pakai orang tak tahu anda macam ni. Ya, jangan kalau inanon na, kalau orang tahu ni itu dah, lom kita mana, ya. Nanti pun orang nak ini juga tu, ya. Kakaya akana, aku nak, ya. Supaya tahu semua ni juga mana, kalau orang tak tahu ada ni. Tekin tekapaia ate wana ate tokan gai iro ya dei eregemen kurei pa eregemen tarwa kim ke desina tiki de mane de tane pa ena kwa te aine aina kakaparana frenga na to yung irona pa ikane education ya pon dikira kene te ni karwa yesna ko te ni karwa ya ana kinta ni karwa primary ni karwa ya nangaira ya uni saka suru-suru adiga saka nga teiga para bure. I'm going to tell you a little story about Kiaaua. When he came to New Zealand, I think 2004, he was about 6 years old, and he got off the plane and he looked around. He didn't say much. He was very shy. And he came to live with us in our home. With there was kamwea, nepeta, nakori. And the one thing we always noticed with Kiaaua, he kept all his clothes tidy. He always had another sock to go with sock to go with the first sock. Yeah, not like all the other family. He would have all his clothes ready for the next day for school. And it was just wonderful to see him growing up and to see his confidence grow and grow and grow. It was absolutely typical today that they both chose to go to visit Marako and Makara in Waikumete Cemetery and honor them with a visit. And I think
Mariko and Rakira would be absolutely thrilled with such a beautiful Kiribati-style wedding. It's been amazing. Risang kanina kanuan tinyaw, tinyaw dapat. Kuya Jaine, kaya ko na kumayo itang jokunari ko na nunoto. Watauroin din ako inanon tekeraoi nunoto. Watauroin ni busmaya kanuan tekeraoi nunoto. Ngaiia ako bubusin ako im. Di ba na yan asim kamaragiyan jamaragiyan giripes. Idiragin dari join. Am tete na yakurbo. Ana kamaragiyan jamaragiyan giripes. Katani yaiya. Pa ana na takaw na ba ni kana jamaragiyan giripes. O ini yan natin. Pa ana kana dautan. Wala ka suka dautan. Ani Roy. Ana kana dautan wala ka suka dautan. Baka na ako kinako giripes. O aki pong jakati. Apuntong aki inanon mi. Na inanon mi. Ana kanya bubusin ako yun. O ang kita mani. Mas maya nakatiro. Para kain titira niya. Kariya. Para kuwasan din niya paro. Ang nakarawa eta mero. Inanon na mitay ni katiyutu. Pare, kuwaro kundi. Kangan tinay ni mani. Yasan na kukunan. Senangan niya tapi wala tayo kan day. Kaya di kapasite ko na ngaiia. Ako po si. Nakon Kiaaua pinakawa kinaroy ni Kero. Nayaron tangiran ay puniro na. Nayaron tangiran ni Kero irora. Awubusi. Pinakawakin na nakituto ka ba na iyon na. Pinakawa ba yaki ko na ikain na. May ataya pati tayo naman yating Kiaaua. Inanon na kinakin na iro. Pati tayo naman yan ang inimem. Inangkari na rin eh. O yung utek. Sa kasi ngayon nangan na ba ni Kero. Tupakin na iro. Inanon na anatay ni katei usu. Papupusin ako yun ang uteka. Ay naanteka yun ting Kiaaua. Kaya san dinaya pangaya po na. Umato kini mew na. Kero papupusin ako yun. Ati meto ato ang uteka. Kariniya po tayo na ako. O kati meto atakin takatei. Takarini rin eh. Reitiia marakwasan reitiia kaya reitiia amkaro. O sipum. Abubusin ako imi. Pakam na pa yun na tangi-tangiri. Tiya ako'y. O te pupun na nun tayo nak. O di kipun titangira. Meron nariasan sa payatan. Meroro. Kanayayam. Aki kukurain na nung Kiaaua iron Kero. Meroro akin na. O te kato ka pemi yun na pikawa. Ang Kero kanayayam nim doon kikitay kurisa. Pero wanda na nga nasiyo. Mayaro ko na riya ina pa ni Meroro. May ngaia kairurua kin deakan tapai para pa sinatangiriya tor nasira ki aine pongo deaka iroia romi pa aine deaka menina de tangira iroi ngaia aine sinaki tangira akia bongonan na tangira basi sibunia ki me de tangira sinasi yung deaka iroia ror pakana yung deaka iroia mane amani atangira na. O ya siksek na pagpapayan ng marawa. Sa punita tangira na tayo na. Ayan ang kakawag. Amani. Inatangira ron. Inakiyak intangira ron ang tayo na. Kaya warere ka na tangira. Kaya ini. Kuwag itangira ron. Akya po nga ng tangira. Kaya ka mente ki iburom di tangira. Yoko karika kinjo na be. Kung nasikiyak inungote kay ron ron. Ungote kang kiti ay ini. At mane kaya kin tangira. Kasi ngayon demsi ay kunan kuasa ay erara pa. Roy. Okay, this is for you. Thank you for trusting me to look after your youngest son, who always made me laugh and always made everything fun, who kept everything tidy, who locked every door and window at the end of the day. He was like the old lady, who worked very hard, who was smart, who spent hours taking care of neighbors' gardens for free.
He's such a beautiful soul, and I just want to share words for you, Ariroi. Tarua, Ines, thank you so much. I don't know what it's like to have your children, all your children, far, far away from you. But thank you for sharing them with me and Kiraboge. Because I love them so much, and I can't imagine how much you love them. And I'm not sad, because Kiaaua has someone who will look after him since he fell sick 6 years ago, and someone who knows him and understands him. That's God. That's God who brought you, Kiaaua and Carol, together. And so it's for you, Ariroi and Ines. And to Carol's parents and grandparents. Yeah, what an unbelievable girl. I was scared to see the girl that Kiaaua wanted to bring to the house. Oh, I don't want to see. But when I saw her face, I knew. I knew he was serious, and I knew she was perfect. So thank you so much for this wonderful day. Thank you for having me here. And may God bless you, continue to guide you. And I hope that you be on your knees every day, sharing your love to God, because he loves you so much. Yeah, thank you so much. Just thank you so much for today. Everyone who's done so much. Too many names to mention. Ngayon kanin nang igosita yan merorua kaya Santa Biraki. Natekin na rin anon na awanin. Kam na bene ni Mary, raureiia ka kambro kong kai, ni puka merua, aya merita ngaiia, Kiaaua me puna ni kelo, kam nakakapaiya, nami pongini pene, pay na tim etoa, titangi ray romi tay nako, Mataio ni meki ay kororoy, bakam nakakapaya, kakapaya.
benin mouth. Irimoni karapa te wari karaureiia pukina anatangira. Na koida ni ngapeni. Ayasan karaureiia nara pongei. Oi. Oi. Yang au karapa mo na koia anausu Kiaaua. Sinana metamena, nan sinana metamena. And our cousins or and our brothers and sisters. Oi pun na nakuragi ni kaben. Mi bukin na mi pautoka. Mi tangira. Are sasan noria. Engke simuan. And naramuan bota in Garawat tonight. Kaya mi pautoka mi tangira nakon Kiaaua panako. Kaya kunan poponga harap ara pongayo. Sa konan kabuhay mina mi ami tangira. Mi ako yung kamasan ng anira. May sangan to wari garawa pa si pon ngaia te terara na te. Pesa ko aki mi pon na mi tangira. Ngani nakon ausu. Mom and dad. Sibu wala ibon si ngaia sibu. Arana bitawa. Manu Mataio. Nan sibu. Nigabeni aunties and uncles. Our cousins so ibon na usu nigabeni. Kampes inda ba ibugin na mitangina na pa may miyakoy. Are sa noria. Narapong ngayo. Kaya mitangira na ko may Kiaaua na ba? Kaya ko na popong arapong ngay. Ano na ako na ara friends ni Kabeni. Ari ako na ndekero ko iyo kiyak. O po narausuwa kiyak kirekero ko iya. Family friends na ndoko miyo kiyak kirekero ko iya. Kabesi na penda pa. Na mi messages ni. Tagi naman ninga tekeraoi raminita. Ari asa kapara-para ari si aris karin mama yenta kawapong. Kamda pa ibukin na mi amitay. Ay pun na ko yung Kiaaua. Korapa for choosing me. Korapa kay kosan din niya ipamuan buton na ini pa ko yon at ani kaben. Yang tangi do ko tangi diam korang ini kaben. Kanayay maning ay ka maning o kanayay payay tegni ka abuda ka makasukwa na be ito gide po ngaia kama menanan the rubbish bin daya. Yang to si ngaia nyo au pe mang kami abera na pe abera de meu de tekeraoi de tapo mo. Are ka sare de haran de tame de naso de tami roi. To si ngaia ne o kanang bebe sinda pa. Yon terapa, hari yon terapa. Ayo. Mga muray ng tuwayo kan. Ayan ako din. Come Ben and Melody. I also want to thank my family
friends, Carol's family, everyone here who attended for this to make tonight happen. Me and Carol appreciate that, all the love you guys shown us tonight, and we're thankful for that. And yeah, that's about. Carol said it all. You guys all understood. Thank you. Oh wow, sangat dia ko bayar tu buat aku kureke. Awan aku ya tangan ibu, de tangan de dia ka ampo. Ke ami peu de meu de roi tapuan tai na ko ke naru nari tai kinna ke sesan ka vini ke mi ke tenua te mama nu nga poposa ka wa kinna na mi mi nga ke. Imere nara na goira ni bene atakuta beman pasia ya pai akea kau pai meni kora kora ngaia siaki papon narapai tata pemenira naku nayaron tangiran teteiron sinana ai nene imeto atoa timenang ngaira terikona ngaira teutu na ngaira tetangira ngaia siaki papon narapai dada pemenira nako nayaron tangiran teteiron sinana ai nene ni me toa toa timenang ngaira irikona ngaira teusu na ngaira tetangira timenang ngaira irikona ngaira teusu na ngaira tetangira timenang ngaira irikona ngaira teusu na ngaira tetangira